hi akasvani aizolani chanchin thar achier tu civil ruata Mizoram Chief Electoral Officer Madhub Vyas chuan Mizoram State Assembly in thanpui tura in buat sai na chu pei fel thokhat ani to ti asoi Serchip District chunga Assembly bial thuma mei chevo thak an pun theinan Serchip DEO le Serchip Sub Headquarters MHEP 10 in rem na thutlungan ziak India chuan Canada atanga India ramlu phalna apek chunchom le don Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu chuan Independence ma a Sarkar sikul din to te chu ro chun sikula puan vekani ang ati Mizoram State Assembly in than puyatana in buat saina chu ngor taka kalpui chawania ruah mana po pe fel thokhat ani to ti Mizoram Chief Electoral Officer Madhu Vyasan asoi CEO hian nimin khan aizola thu thar the dar tu te akoma in than puyatana in buat saina chungchang le thilpoimo rang te a hrila Mizoram in thanpui vote chiar hun son tura rodna thlen chungchanga Election Commission of India atangin thu thar alawm lo thu asoyani Tundin huna Election Model Code of Conduct khautaka kenko ani thu soin Sarkar malakna bi ka Chief Secretary kai hruai Model Code of Conduct Committee 10 chaktak le khautaka man lak thu asoi Pumadu via sachuan Mizoram Puma vote nei nuai riat singa sangsari somruk pathum anom thu soin mi pavot nei nuai li sing khat sangthum somruk pani omin me chovot nei nuai li singthum sangkwa somni paruk an oma service voter mi sangli jakwa somsari panga an om tia soya CEO tarlan danin vote thangna tur polling station sang khat janhi somsari paruk tachu Election Commission of India hriat tir to ania vote thaknia in thanbuai pui tur polling party sang khajali somsari Presiding Officer first, second le third polling officer tatan district election officer terua manna in training tho khana zo fel ani toa training tho ni na district chen khata khal pui mek ani bok in than kai noi ven himna chungchang po chief election officer chuan soin Mizoram Police sang thum chuang baka Central Armed Police Force section zali somnga roi tura ruwa manatangin BSF company som CRPF company nga le SSB company nga ten Mizoram anron thengto atia in thania tan big air ambulance reserve pawan hans helicopter jingdar sari atanga tlaidar li theng adiuti tur thu asoibok Chief Election Officer Tarlandanin kumin in thanpuya vote nei jinga Mizoram chunga bial somlia tangin in lama vote thak ngai kum upale vote big anvain mi sang hi somkwa pani an om ani Mizoram Assembly in thanpui in buat saina kalzela nimin khan thu thar la khom tu te pualin aizola ni khat o in than chungchanga chanchin thar the dar dan in zirtirna buat sai ani he hun hi aizol CEO office media cell chuan buat sain chairman additional CEO puech lian zel chuan in than lo om tura vote tam theyang ber atlak theinan media kaltanga in zirtirna uar atul thu asoeni mi pui ro rel na democracy chuan media te hi ram in ngana lungphum palina anni thu soin ram malam hunatan andin huna poimo le atia in thana fel fai thiang hlim le langtlang awm theinan media kaltarin malaka tul thwa soya chanchin thar the dar konga po tran bik nei lowa lai taka thu the dar thin turin thu thar la khom tu te acha ani workshop a hian in than kai hoi ranga media te mo phurna te dan le khai chi sang te zirtir ani biate khuwa nga uame khom puilian voice somsari palina man meka voin hian hruai tu thar than ani yang nimin khan central uame president puarlal heta kai hruain rorela in khom ania palai sang khajanga somsari pakua in ro anrela kumpuan thupuya tan ramle nam hum halti an thangnon zialungrun biate rorel ania Rorel in khoma hian thupuya tan ramle nam hum halti le rui hlodo ti lutin soi ho ani nuwa ramle nam hum halti chu rorel palai ten an thangani rorel palai te hian chiat ni that ni dan en non rodna lut chu an poma heng baka hian sarkar khoi agenda quality education awm theinan sarkarin tun ai chak jokin malaro se ti chu pomania am battalion pakhatal sarkarin din belro se ti ero pom ani lo Nimin rorel in khoma agenda pom tak ta chu environment hum halna konga central ueme in tun ai chak jokin malaro se ti te mun sang omzo fa te in pum khat le zual theinan tun ai chak jokin central ueme in malaro se ti te
social audit chu thazo ka kalpui ani theinan le mipuin an hlok pui theinan malak ni ro se ti te OMA ten sarkar department a thopui te jirchiana thopui om chau thopui to ni se ti te environment clearance tel lo chuan Mizoram chunga masona na tho ani to lo nan central OMA in malaro se ti le tuina hum halkonga OMA in uarzok le nasazokin malaro se ti te pom ani Serchhip district chunga assembly constituency Pathuma meichia ten vote hak poimo zian thriata meiche vote hak percentage asan theina turin Nimin Khan Serchhip DEO Pu David Lalthan Tluangale Serchhip sub headquarters MHEP president Pilian Thangiten Serchhip DC officer in remna thuthung anziak MHEP le DEO in Kara in remna hi systematic voters education and electoral participation SVEEP kaltlangarua manna ania malakhodan tur ngai tua hian SVEEP nodal officer Pilalnun Moile Dr. Zarzo sangaten meeting kawin MHEP huai tu tenen akal phung tur anduanga MHEP sub headquarters Serchhip te hian executive committee an pass fel nuwa hein remnang hian malak chunzom ngal ani donani MHEP sub headquarters Serchhip hian an hnuaya branch rang somriat Pathum anneya Serchhip assembly constituency Pathuma heng MHEP branch rang te hi anizar pharani Hein remnang hian MHEP te chuan an branch kaltlangin ma an langa social media mangte vengchung chanchin bukal tlangte vengchung information mic kaltlangte in meche voters te vote hak tul zia anjirtir thin donani hengbaka hian MHEP branch tin te hian an mani rem thriat dan anga mala turin zale na anneya vote hak ni thlangin awareness campaign hi an kalpui don ani Lunglei District Election Officer buat sain Convention Center Hall Lunglei District chunga board level officer te pualin Nimin Khan training buat sai ani Lunglei Borsa Piramdin lianile District Election Officer Lunglei ni bok chuan training honna hun man puin board level officer te chu electoral roll buat sai la ya changa in nga na anni thule an bial thewa polling station le polling party te lo buai pui tura po Anmania thil thui tak ain ngatle donani atia BLO te chu thei top chua an na thona konga ti sual palle hrialo pal thil awm lo nan training chu an tan buat sayani ati lunglei di si chuan BLO te chu an hriat tur poimo le thiam ngai thil bel taka thiam le hriat vek tum turin angen bok ani chanchin thar hi Akashvani aizola tanga puan ani India chuan voina tang hian Canada atanga India rama lu phalna visa service kong then khata apek chunjom le don visa service a chunjom tur ta chu India rama lu phalna entry visa sumdona thila lu phalna business visa damdoe in enkol na lam thila lu phalna medical visa le khompui chim tura lu phalna conference visa te ani Ottawa India High Commission chuan Tun haya India le Canada in kar boruak thalo chungchanga Canada malakna ennon ani nuwa he thutluk na hi siam ani thu asoyani Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu chuan state chunga sarkar sikul zongjong India in zalen na amu malo din to ta chu rochun sikul heritage skula puan vek ani yang ati chung sikul ta chu ati mason na konga vo bik ani anga Sikul hung chunga te po museum din aniyang ati bok he thui Pema Khandu hian Nimin Khan East Siang District Government Secondary School Balek Platinum Jubilee lomna asoya Chief Minister chuan Independence Ma Khan Arunachal Pradesh chuan sikul pathum pali vel lo nei toa tuna chuan sarkar sikul sangthum chuang a om to ani ati Pema Khandu chuan state sarkar chuan sarkar sikul lutur om lo na zali vel akhar to thusoya Chutiang sikul chuk har chun zom zelani ang atia Arunachal chuan sikul amamo bellova tuna sikul umsa tang hian zirna tha amamo thungani ati Brihan Mumbai Municipal Corporation BMC chuan Mumbai a pona bolho hal akhap BMC in kai hruina ti chua chuan bolho chu apoi khom na hun dumping ground a emo bolho hal theina hun rem chang danga emo hal khaptlat ani Mumbai a boruang din mun chu ani telina bolho a Hei wang hian BMC chuan Nimin Khan thupek hi atharin achua
BMC Ward tina hedan kengko tur hi ruat ngal an ni bok chanchin thar puan ti top main chanchin tlang pui Mizoram Chief Electoral Officer Madhu Vyas chuan Mizoram State Assembly thanpui tura inbuat saina chu pei fel thokhat ani to ti asoi Serchip District Chung Assembly Bial Thuma mei chevo thla kan pun theinan Serchip DO le Serchip Sub Headquarters MHEP ten inrem na thuthlungan ziak India chuan Canada atanga India ramlu phalna apek chunjom le don Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu chuan Independence ma a sarkar sikul din to te chu ro chun sikula puan vekani ang ati chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chu ani